أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو قال عليه الصلاة والسلام. Mengorifna Allah sulang wala bantugan agu podi na si kunya patut si Allah. Sabab sa sakanya ni komo kontrol kulawan taman. Sakanya ibapaar kulawan taman. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Matanas wallah nakaangkusan yan. Si Isa begrian sulawan taman. So kila yung matatanong na fani dia na kedebuaya. So ngani na kila yung matatanong na pengadaya. Na sudi kila yung matatan lagi itu so ghaib, lagi itu so akhirat, lagi itu piura ingat ada pegintawan. Itu sebab asuknya pangadil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ina dunia semanusia nasi ini yang piaka selimpuhun sangkaya lupa. Kaan magdam manusia antau nun sakanian. Agu antunono nikipan tagian. Ina dunia Allah Subhanahu wa ta'ala suaputan Adam alaihissalam napungko lapot. Napi perayasan yan ang gulalang sipon liman yan. Piperasan yan na fungsi koliman yan. Ay ini pikilayraktan Allah Subhanahu wa ta'ala sukalatan yarga. Augusto kapakapuun tanu ada banian arga. Abung si kulupa. Oy. Punta nu sada arga yan na lupa. Au berkadu pemasana di ngama pesa. Na tiagur ka wallah sa arga. Antu na isabab. Abili kanian na ashraful makhlukat. So kadanda na pagkaitan ng mga makhluk. Lagi do langit, lupa, endu, maninsan. Na dinan nasakit patag wallah na dead na na. Wallah. Kaya bili Allah ashraful makhlukat na suho mga manusia. Antu na isabab. Ubatan ubadan kenalasi kung mga ginawa tanu. Isyan ka ginawang kaan tunaw ni sabab kinis. Kaya pakata ni kumangkasang kaya dunia. Badad na sabab. Badad na kipanta kakapagintaw kasang kaya dunia. Antunaw nun. Wanta ka adin. Asabab akyan narkawang.
Gana na pangadagdan ko mga ulama tadi na kiplapit nirano sang kupakatir wallahu subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dadun asaba bakian na kung mga manusia mga jin inunta na masimba ko ira. Kina ni mission tanusan kaya dunia. Ibu begirat tanu Allah. Dia kapag intaw tanusan kaya dunia na mission na ibu begirat tanu Allah. Audi tanu katala kapan nama kisubar yarak tanusan wala mauri. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Tanu dini utik wallahu subhanahu wa ta'ala. Ito na yung mana niyan. Paganadan niyo. Ang tunaw ni paganadan sang kaya kasisitan sa dunia. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Dari na Tuhan akapakai akapamatutan asimbaan inuntan subus wallahi kiapa tutang kulang wantaman kiapa tutang ku kasimbatan subus wallah dia nani mala ini begirat tanu Allah subhanahu wa ta'ala sangkaya kau yagu tanu sa dunia katu kawan tanu antuno ni galbak tanu paganairon na kuntu fa'lam annahu la ilaha illallah mapadala malakasut dito akenal siku kanan ka rabbul alamin kata masyadil kamadin dirkam dingkam maknal so kanan ka nadikadin kata gua sa titua paratiaya dikadin kata gua sa titua paratiaya agyanan ekip sepenuh mga pangusyan ayai walladina amanu hai sakanwa miyam maratiaya mengangaran sa mga muslim ittaqullah khalaqni suwallah anto nikikalak na ako wallah hindi kakatawan dan kapag anada sabab sa tiyan likudan kadin suka pagadat kasi kanyata mansang kay apara hiyasan ko dunia kuling kong di kang babanuga katawan niyo Allah tanudin tiyaguan wallahu subhanahu wa ta'ala sa paratiyaya nagyay na sikat niya narakatan at Allah subhanahu wa ta'ala kullu mauludin yuladu ala al-fitra launa dimimbawata sangkaya dunia puun sekalian sa Kristiyan awalay Muslim awalay Yahudi awalay Majusi awalay simba sapu awalay na inimbawata ng kuto awata na sekalian na pakasalian na Muslim kullu mauludin yuladu ala al-fitrah Muslim sekalian itu Rasulullah SAW fa'abawahu yahudanahu aw yunasarana nabkasa bapa sa dinenikan bado yang kutawata a Kristiyan udina Muslim udina Yahudi udina simba sapoy udina nganinsan na mga Majus na siip kisabab siya kumbalalok siya fa'abawahu sumbalalok siya fa'abawahu yahudanahu sulok siya ni yung dimbaluya Yahudi yung dimbaluya Kristiyan naubatan mo ba nagkanala ang kay hadis Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tantun na marinayan akap kasabutiron aso Islam na sige makasalim poon si kung mga walay tanong si kung darudupa habang pa kailay sa watami kung darudupa wasa makadong ka sa walay
na niya patutur kadu. So kasyapan ka pamilya ka. Kasam selipo sa Islam. Si kuwalay niyo. Benar din si Islam na si tanupkan ku mga masjid. Si ku mga tabligh. Si ku mga ulama. Wanaw gayin na rugo matatamang kadita no kibalin si ku mga walay tano. Ang mismo sa mga walay tano na doon sa Islam. Dahil nakimbawataan sa kutawata sa walay na anto na ipaganay ka na duwata dasa butuatan ayan yan wala sa kailin yan nagyutub ni suwan wata sen sa environment ang kutawalay ka nagyutub din ipanggambawan o wata ka waya mababalo ya environment si kuwalay ka nakaka-Christian ya kapagitaw na makalamang busuwata ka nakaka-Christian na waya environment sang kutawalay ka naka-Islami na bakalaswata abdim baloy ang Muslim yan ang ipinaroon aso Islam na usi makaposi kung mga walay tano na kailangan tano ron so kala iargaw Islam adna sakata adna darudupa sunso kapag watairan kapag sabutian pag-iskwila pangadi oay na nimbitira yang kota ke rumay sa tigiran ito mester anto na kidi ta sawata tayne anto nono ni pagadat doon anto nono dapat maswayang ko kapagintaw niyan ni maswara ang kutua dua katawan darudupa kata iman tu dan yaum madin suka pag-iskwila niyan yaum madin suka pangadian oay na antonon ima malbud kaswaan yang kasabutan yang pagaman yang agama Islam so kaya bitirira na kerumay na tigi inaiya na tigi ano to asakan din mata usang kaya watata kanay no kadulugin na kadin sa madrasa uay na amay kumbakaw ma uay na itinda kan sa kanyan sa kniyan uay kaibgaya ka no kanay no kasakan ni mataw niya gugubas ang darudupa sa katerbiyatirang kuwatairan ni plano sa dua katawan darudupa suso kapakaw maangkot watas apun sa madrasa anya na lang ikinayan inakulay umigulay napikor ako natigin na yan na pikor ka na anda ka pa mag-isa panganangkan tigil na siya kainakan sa tigil na kadapasa ni bakakanara ka kaya man nagbakakanara ka na so Allah tigil man ni bakakanara ka bahkan aku keluarlah na tuwa tato di suwanak nanti inayana pagadas ka pipian ang kasimbayan sa dua karakata sunat na pamangnya kakwala kakalo na gangan sa panganangkan nagitod ni siwang wata na meriri para dusi inayan mabusa maluluto itatapok yan sang kuto peda darpa so kaya para sembayang ako to awata sa dua karakata sunnah tapi ada dia suwallah katig yang ku Allah ya Allah pagkura ko kay nang langan ako suka kenakan panganangkan ya Allah na niyang isa ko makapasantuan at tigay kinayan ada may panganangkan dati kinayan ay babanugang ka erwar penubar ka penisungit babanugang ka napi babanugang ko tawata si busa sulda walera na niya to niya no siya itatapok niya na panganangkan ako niya paaganda sumatsa nagyuto din ipkulaw lang niya kay sama sa uway na si inaiyan na niyalita
Ayah kita nu diniang koras akam belingian na debun ya kau basawan ay suwata apun sa madrasah. Wah. Ada niada lagu din si inaya sa akam belingin akin mana kebinasan so parat ya watakan. Kadeba kan niya no to ay nitapukakan. Na ame ko makasembayang na da pengilugas apangan na kan na deban yang ketong. Susuk ya pa ko man yan sa walay anilin yang suwata yan na disugay. Amas mabeger malusu adinya penikah pakasugay mabegoya-baya. Dan piada lagu ina si watanga ya nat kena watakulay nya kakakanan. Jadi mana wa nya kan ako. Natigi na yan na ato na yung kita kaya paakan ka. Hindi mo na sige na sorti ba sa ni pamangdaw karakan. Asuso kaya pa ko makatigil sa walay. Nada ka sa walay na yan na siwakan na disipi ko sa sunat na emangnya ku Allah. Na oriano kaya pamangnya ku Allah na ni bebenug ako na niya katong nyatong nakasupanganangkan. Na kiyanakan. Wadaw kaitigian ina kulay na imatu na diya kiyanakan na dead na lagi diyan ang mapita man niya tapak kong kakungguwa kong kapkan. Oay. Kasus wallah subhanahu wa ta'ala ning punanaw sangko tawata. Nanimbali ang utawata isa kung mangala ulama si kumasairan anya kada lama kita banya pasadian adia ngay matwa di tanudi pamangadian ng kaya mga ulama tanong mga kitab ng puna na sa ilmu iyan ang utawata. Niya padala sa takwa kalak si ku Allah. Ini pamangdaw darudu pa yan ini pamangdaw darudu pa si kuwata iran ang kutwa kalak si kuwawa. So Islam na si pagagmaw o si makagmaw si mga walay tanong. Ang bali sa mga walay tanong ang madrasa o Islam. Napagagumpi ang kaya agkapagintaw mga Muslim. Iman to na samidad iman to amasa. Aniya kwa tanong na imberong nitang kaya pragatan. Benar na po ditano na Muslim na ilay tanong sa mga walay tanong. Na daw sa Islam na bumakala sa wata tanong. Ang malalakakilan sa mga luksira na daw sa Islam. Di silang mapmiyat ko Islam. Na ay taman ay pagsir ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa aluan na mo. Maka pag-Islam kay dang ka mismo saka lokas na dang kapag sa Islam. Saka ina na mismo saka na dang kapag sa Islam. Ibang ka ba din pumangdawa sa mga wataka. No guide na siya ka na da. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yahudanahu aw yunasrana. So tigen sumbana nok sentigen di kesenditan di kambaloy o wata a Kristian dinayo. Mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Ekalaktano ang kai amaulawlatan iman to. Oay. Benar ko tataroon tano na Muslim tano. Na dirang tano kataguso kalay argaw Islam. Sabab sang kaya ayami papansar si kong mga puso tano na subbabaya ko dunia. Adianan ipina amala asakit o manusia na subbabaya ko dunia. Wasa matagusi ko puso ka subbabaya ko dunia. Kelibutangan so matang kasi ko ano nga namore. Kelibutangan so paratia kasi ko ano nga namore. Kaya ka matatalian ng koto apang ilay sa dunia. Yanani mala abumagitong tanuiman tuwa ginawa tanu anda tanu matataman. Ayami papansar sa ginawa tanu na pagintaw tanu sa ditanu din patay. Ditanong di manamok.
Di tanah di mana mau naik sakripisyo tanah sumangala kapipi anu lawas tanah kapia o beger tanah naik sakripis tanah di kapanamo. Asal ko makuha masuk tamo naik sakripisyo kan sudingan di kapipi yang ginawa. Oriano to kung mati mo kasut dunia tamok ko dunia na ayam mana din bebenugan na punggeston kasong laon na tamok kakaparabu anak ka mapakabeto so kapipi ang ginawang ka yan na ni maulaw na sang kaya kunin 35 na mo na iksikripisyo nga sulawan taman na para mo sa tamok na mako nga masud tamok na yan mana isakripisyo nga masud tamok kaparabuman mapakakasoy kasoy kapipi ang ginawa. Lasoy kapipi ang ginawa na natatag wallah. Man amila salihan min dhakarin aw untha. Wallah subhanahu wa ta'ala asad daw. Ang magamal sa mabia. Apos kanyan ko mga mama. Aku sibet sekalian ko mga bayi. Kala nuhyiyannahu hayatan tayyibah na pakapagintaw na misiran tigyan sa mabya kapagintaw. Nagdirekta ng matago mapamula so kala wallah kabsaran wallah. Taman sa diya babayatan ng dunia na mada. Naya ko okinian naggawi doon na tanuming kasukapatay. Kasukapatay na pemilihan yan mama babay wata ya kaidan antaw pemilihan yan kasukapatay na kabakaw maniyar ka na panakaw wa ma tadri nafsun madha taksibu gada diding katawan o ginawa tunay kuswaswayan mapita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nadidin katawan o ginawa niya nung andaw nung kepantagan adarpa akepatag petay. Kaya tanong dinaban ang kota tutul Wazir o Sulaiman alaihissalam. Niya kay sama sana sa Wazir o Sulaiman amo to sila na dua ko Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan niya ko mang kaya mama asusok ya para sunyang ko pa ito natatantangan niya sa Wazir Sulaiman sa katantang asami na din nabuntala katatantang ini ano nadamatin na lumini kuman ang kota sa katawa mama nasukiyay na iro na ang kota Wazir Sulaiman nakiyataguan sa kalaka at tununan ang kota bebernya kasal kota mama at tatantangan ako niya sa sobra sa bako niyang bedeng kedesa. Nah ini sayang ko Sulaiman. Ya Nabiullah Sulaiman anto na ulun to apa ba? Nanti ko Sulaiman na yuto sumalakal maut. Yuto sumalakal maut. Halang dia tiap bekir nang ko talawasan ko wasiria di banan niya o masuk pasad yuto. Betay ako din. Nanti kena Nabiullah Sulaiman bedi mapakai ayah siya na nasisaya. Nawita ko nga ko darpa pinakamawatan. Suwang katigil suandu asambar na ko niya si ko pinakamawatan na darpa arwa ko nung matago ka anak ko makagambok anak ko di ketunang ka na ng mama ama mono-mono. Natulong Nabiullah Sulaiman akyatan ang kanyang sawah ya fungsi ko Allah. Atingin manabagan na kau nang karena kabayayan. Natu Sulaiman na bagian ni kabayakan na ibugayakan ka. Nasibu Sulaiman alaihissalam ang uta undu kasu Nabiullah Sulaiman na bupara niyang dedatuan yang sundu. Na ini samberian ng kutua mama si Isa katamparian sa Hind. Ya Allah tawa-tawa. Ada sama day. Dan niya ko magperuman ang kuto sa katawa mama. Oay. So kaya pa ko man yan na inisaan
nya kau masuk malakal maut si Sulaiman. Ini siya nung Sulaiman. Anto na tigyan ang kuto ako na kapini katatatong tengeng kasang kutaw sirahan. Nanto na nisimbago malakal maut tigyan manap kemamasaho. Ayah subuhan na nakano Allah na siya kaya na nawazir ka na siya kagkuhan sa niyawa si isang Hind. Anya kawata-wata na pa paglutan ng kayain. Na ino siya kini siya ka matatag. Uway. Asun so kaya pa ko pakanronan niya bala kakang bambu. Asya gitu na nuduron na wakadong kinuhan sa niyawa. Kanyaw masugin diyan. Karomi susurata mo batay siya kito. Niyaw masurasyan. Kinuan Allah subhanahu wa ta'ala. Niyaw masuk sabab darapa ajan niya telo niya kompleto sa telo nagkinuan malakal mo sa angkutan niya wa angkutan mga awazir o Sulaiman. Diyan suka batay adik kalabuyan tanong na batan ng batang kabak oay nagyanan pemangnin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala at taguan tanong niya sa kalak para tiyaya ama ada rata nusub babaya kung dunia kaanta nung buat so langwa na subuhan Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع مجيب الدعوات يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله أغثنا يا الله اللهم ارحمنا وارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن سيدنا محمد. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا
الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم سلمك يا الله نمسي النبي يا الله فقد دسك منك يا الله سيك وكيك نارك يا أرحم الراحمين يا ربنا وكلنا نبي يا الله angkat ya Allah semangat tiubasan kaya demi ya Allah apakah berkurang ya Allah supaya masa sakit kami ya Allah rilai kami ya Arhamar Rahimin ya Allah rilai kami ya Allah sulamuna kainan langan ya Allah asikui sesuatu ya Allah dan negara kami ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram siapa kami ya Allah kupindin barangan ya Allah kabinasaan ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ilaiha kami ya Allah akgau wa rahmat ya Allah dan kami ya Allah susingan ini ya Allah tabui kami ya Allah sakalak sirka itu paratia ya sirka ya Arhamar Rahimin ya Allah kata ya Allah situ menghapus suami supaya dunia ya Allah apakah dan kami ya Allah sumangaran atas sifat ya kapamaganda kasuyan ya Allah pada kami ya Allah situ mengatahu ya Allah amang api sifat ya Allah di kami dan mata ya Allah nainun ya Allah nape kisabut nukar kami sukali la ilaha illallah tulang musir ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa barik wa sallim aqimus salat inna salata tanha 'anil fahsya'i